хлопчики, бачите, што ў мяне? Модны салон. Ага. Я каго заўгодна магу ператварыць у самага сучаснага модніка. Не верыце? Ды я зараз вам дакажу. Толькі мне патрэбна мадэль. О, патэлефаную Топу. Так, і так. Звонок пайшоў. О, Топа, прывітанне. Кідай усё, прыходзь у мой салон. Модны салон у Яны. Ды не гуляць. Ты будзеш маёй фэшн-мадэллю. Ой, ну які невук. Гэта значыць, апрану цябе па-моднаму, прычоску новую зраблю. О, трубку кінуў. Які грубіян. Ну што тут скажаш, Топа? А я тады бусліку набяру. Так, і так. Занято. Размаўляе з некім. Ой, ну, буслік, ну хопіць балбатаць. Ну ты мне патрэбны. Ой, смс-ка прыйшла. Ад каго? Дык ад бусліка ж? Я на прывітанне? Мне Топа ўсё расказаў? Я таксама не хачу быць мадэллю. Прабач. Ну, Топа, паспеў раней за мяне. Каго ж тады зрабіць прыгожым і шчаслівым? Ухнем. Яшчэ ухнем. Ой, Тёму, так, Тёму. Што тут? Тёмачка, прывітанне, гэта ж я, Яна. Яна, салют. Салют. А чаму ты так дзіўна выглядаеш? Чаму гэта дзіўна? Гэта самы модны прыкід. А, ну, як скажаш. Так, і яшчэ ухнем. А хочаш, я табе таксама новы стыль падбяру? Не хочу. Ну, что такое? Ну чаму не хочаш? А потому что я и так сам себе подобающе, без прикидов. Ну чему он не совывается? Потому что ён засел, бо любіць толькі стылёвых навукоўцаў. Вельми смешно придумала. Да поможи лепей, штурхани. Ну, коли ласка, ну это вельми важный прибор. И он мультики показывает. Толькі калі ты паабяцаеш, што потым будзеш маёй мадэллю. Ну, добра, обяцаю. Ура! Так, давай. Давай. Ухнем. Ой, дякую, Яночка. Калі ласка. Так можна уключаць. О, не. Спачатку я цябе модным зраблю. Ты абяцаў. Ну, добра. А можна я буду і мадэллю, і прибор подключаць? Добра, толькі не круціся вельмі. А не буду. Усё, ходім. Ага, Тёма, ты у мяне будзеш самым стылёвым, самым незвычайным. Так, прымерыць вось гэта, і вось гэта, і вось гэта. Цудоўна. Не, а вось такі хайр, цудоўна. Яна, ты не перабольшваеш, а? Даверся стылісту. А яшчэ коски прымацуем. Што? Я же не дзяўчынка. Спакойна. Гэта піск сучаснай моды. О, заколак яшчэ прынясу. У мяне столькі ідэй. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. А дзе ўсе? Тут. Ты хто такі? Феечка, вы чаго? Гэта я, Тёма. Тёма? Голас сапраўды Тёмаў, але знешне зусім не падобны. Мусіць, зноў чары прымянілі. Можна і так сказаць. Ну, зараз я іх адмяню. Крыбле, крабле, бум! Ой, Феечка, не казачыцеся. Что такое? Паспрабую яшчэ раз. Крыбле, крабле, бум!
Казитливо кажу. Нічого не розумію, може моя чаровна паличка зламалася? Да гэта не з-за чараў, А за чого? з-за Янчиных модных експериментів. О, жах який. Ну, я надає. Невже так страшно? А ти сам погляді. Ой, гэта я? Ой, Ти, Тьомочка. Ой, феечка, привітання. Привітання. А давайте я і вас стилю зроблю. Ні, не треба. І знання зараз же усё гэта знімі. Та чому? Бо ўсё палохаюцца. Яны просто нічого не розуміють у моді. Гэта ты нічога не разумееш. Зрабіла ж мяне пачвару, пудзіла нейкая. Я? Ех ви! Мастака покривдіть кожний може. Ну, Яночка, я розумію, ти хотіла як лепей. Так хотіла. Але любой справі треба вчитися. І модельний так само. Ти вчилася? Ні, я думала, що гэта легко, і я справлюся. Ну, будемо лічити, що гэта спроба не атрымалася. Вось што я прапаную. Зараз уключым мой приборчик, і ён пакажа гледачам мульчик. Правильно. А ми пакуль цьому звичайний вигляд вернем. Ой, а вчиться коли? Ну, завтра почнем, бо раніця за вечір. Мудрейшая. Правильно. Ну добре. Включай, Тьома, свой мультприбор. Включаю. Мультик скончився. Ходімте, хутчей кластіся спать, бо завтра у нас уроки у школі стилістів починаються. Ви пам'ятаєте, феєчка? Пам'ятаю. Доброї ночі, дівчинки і хлопчики. Бывайте, сябры. Пригожих і чаровних вам снов маленькі. Довгий день, теплий день, отплыває за облаки. Синій тень, сонний тень, отползає в далекий. Збігли зайки всі в ліси, змокли птушок голоси. І бусли в гнездо сховали своє довгі носи. Баю-бай, баю-бай, ваша няти закривай. Баю